Kasia Bodia Hintana, Ahania Pahantama, DLFM 106.9. Kasia Bononi, Ahani in Ayeti. DL News. Yamamo Akwaba. Efitutumlika neshia yen ewo Facebook and efinsi YouTube na yemfa kasebo no enchiri mwankasa ensem. Yensha kasebo na se enfenfri o my Ghana husemum. Na yesha ase e de afri atoymentem. Na kroba kwa no ewo wasa East mensenim ewo atoymentem e de adasom eye apia suman. Na meka sei wonom ewo nsamso bia eno na boa ma adehia wonom wo apia suman etumi twa kwan ekwa miamia hodo ne potima hodo a epen wondom ekọ mufuom ekọ munwuma so na adehye kirem sei sansam so no akwakoye owafide de ma wonom a ene emfie pii ni wonom abo wonom asem member wonom abanam sini ene wonom ahye bedwane ambane ene wonom aka bapem sam na yekasei wonom ampemua amanedua yi no enipa bia omode eya bobo yakofa so mokọ eye otukwan kakra akwaje ta ema bobo yayi free tesensam so no so abeto nso no musetim nipa baako kana na ne nkwa firi nensa afoforo no musede bebe on da sese no ano eden ye pam na nka ne kirem sei wo hwa sa bridge na adeshi ya kasa anya de ampanifo epe ete wono kra na mra to yenkyem ne siye no eno ena ma ato yenkyem buafo mo ka biewom na adeshi mo mpotem honom ba o made kwati wo mo hugu nsuo num ekopagya onipa ofiri mu na mu ena afi nso afoforo pode banum epira ye no nso ono makogwa da sebe ameke sei a doctor fo ejina wonom esom na mna de sha wonom wo eye apia suman eje mre ene DL nsam twefo twetwe nkomo no wonom ekire mi sei sansam suwei wonom aka ho nsam aka mfie pim nanso mpanifo mpemwa womo kire mi sei wonom abana musini enim ho bi sanso na wonom ahye bedwani watepam na nkanka wonom asere member nso nsami wate womabone kasiya ka nanso mo mpemwa womo kire mi sei edu mi abato afia empenifo ba na empenifo kọ na empenifo ba na empenifo kọ wanu mato aba ato efite kwame nkra ba pem sam na yekasei enya da wonu manyamfa so nti omo sere Ghana man peni de adredi mo dene ene ema akuafo omo kwa afom kwa munwuma so omo mutu kwa nyina omo so gugyamti abanya ma wanu ewu omo do anu amakode akode mu nsam anase wanu ehaw eto DL kasebo enim Freche, Quaff Crum, any appeasement paying for dear. Me sorry, no matter what trust because of my yard. No mum, a bam paying for DC, Ushamia, and an MP. Honorable James, with all due respect. We are not dealing for politics. Yes, Enquala getting 10 years, 12 years. So imagine, say, a Paline and Bridge, so, but with my piano could travel in the edge, you know, Harabed Danny, said Abubu and Danny. Yes, no, oh, a one, and go for my 6 in a good, you are going to move to that. Bridging and about Bridgie, whom you say, I check, and my crab, Jessica, back one and in premium. I mean, you could take more than 400 people. How you police station, our papa, I hear twapa. And Pinfranca said, that's slow. We need in Kayaba. Train, never from my head. I'm a train. I will be at those the survival, motor tomb, the survival with the first what. The young woman, a brilliant, I say, may I drink or dinner my crap, yes, man. Orban, and our Babanyas accident, and no as our branch application. I'm a pension. For a honor, Buffalo, I see by her number be you. I might look at the Church of Christ. The Quadro Church of Christ, and now much of me to men on my transfer a call plus. Hey, wey ayo my Ghana this year. One ewo appear suman, eno ewo atoymentemum. Wasa East mensenem ena wote wonom akwesemin na eno achi ena nipa wono wonya ne trend dima ene ne kra afri ne nsamum na busuafo ejemre ene de kase batwetwe nkoma na wonom kirem sei oha we enye no ensamsuei ada wadada na nanom po a wonom aka enya de mpanifo etie wonom asopam wonom ne kirem sei emre bi atwam kura no busuani ba ko no ya pemfo kirem sei ko fansam so we suma kwatito ma o prayer za samra no wafa afuro no ya pemfo ne yefu ne se bapem sam na yekasai enya de watumi afa afuro bi ne wanya bampo amfa nka ne ma ho sanso ana abofra wa afuro men ne ma me kirem sei ono wankasa ne kran abofra wa afuro ne papa
ono so kwatetoye e was ansam so ya so a ene waya yafo bobo agudama abusuan na ehwe no omo kire mi say wano mo ba aka no ho adin otumi kwaba ma abusuan nya bi de ono nana me kasa yi wakoto nsuo no mo ono so ahwere ne nkwan entamu kire mi say de aduro na no wadene won besere Ghana mampani be mo boata Adjoa Agyei Mani Mahama wanom assembly member efin so wanom abana musini eno mase bedwani say afi be de moto aba okona no waye dene ne sente o ma mba de yankopɔ ya atoma afia ba ne mfia hodo aka na bato no mo biansi wonom enkoye campaign krodua mu bato no hwa asin di say waye ba fine ndondumi nkoma zakole ya na sabi akoba oye be na yin papa edi ewio anadwo akole ya ogba beni o beti no wa sabe die eni anya ya bia o beti de papa so na samo ya mini onye sen ka nyanya bia ka bi hu esia fa ko du wa bridge so na easy bia unya ba bia fa bridge so to be fada say mini say wo so na ti kra ama sa be ni ti say ma prayer minya ba di bia mo say you say na say di minya ba bia etina nanu mo assembly my this yes amo Mahama Adjoa Agyei ya kawo na Adjoa no de wan bi jira say obi Adjoa ba bia bi so ba ya di say na emu aye o emu ayankasa wei ya oman Ghana de hia wanom ewo atemantemu ewo wasa east mensenim apia suman na omu tirem se ne wo nsamso chese de nsamso ne te wei afeso anipa kwa honom koye campaign kopetumi na so nsamso kakra mpanifo beye ma de hie ya faso akọ omunyuma so no wo ma anya mene samso na buta ema nipa ba kwa hwere ne nkwa foforo num benum eda yara sabia mekasa Dr. Fujina wonom so makosem ene yede asumui Yentwa kasiabone so na Ghana mampeni abedi eche Professor Jane na opoku ajiman edi kokobo abetujwa eche mu se yedwadie ebetimi akoso ama Ghana esikasem etimi anyinidia na chese wo se yetimi nyampenifo ni nwumekwa hodo betimi aboa esansa man foforo bebre na we nso eyomade so achese eyegidi e wo setimemfo ni nya ene akandifo papa e wo so munya no mutimi boama eyesikasem ni timi kosoro no nya ade a omowo na okasa ewo 2026 ACI World Congress and also ewo nkran ni mantem hanom ene fieda eyekoto ni mabosomene de toso aduonu mienu ewo mfimpi mienu ni aduonu nsia yimu ana mampani abedi eche ma Ghana na so mafoforo sikasem betimi akosuru ye dia nadwadi omudi no ewo so munya hokeka omudi di djuma sanso na kuntabuo etimi ye djuma na nimonyam hye etimi ebemu esanse se wuntimi nkasa wo ye adwuma sa akeka eye wo customers enim anase investors anampose regulators omuni na aka ho ana chesedwade eno etimi koso emasikasem no etimi enyini ye no de nsemi editujwa ewa bra wo hwese ne inflation eye ka kase amafoforo edenye Ghana nkwende okwa aman ahodro no ewo wiase afa na ni na ebi de kapa omusikasem enkoso ye no namso amatimemfo ne soso no ebre ye papa no chema so mutimi hwe na se eye institutions ahodo ni timi bua na akandifo ne so etimi bua na so munya didie ewetimemfo ni ma ebetimi aboa musikasem etimi anyini. For emerging and frontier markets, these changes affect exchange rates, fiscal planning, trade finance, portfolio flows, debt sustainability, and the cost of capital. They shape businesses' investment capacities, government planning, and the ability of households to live with dignity. We cannot build strong economies on weak markets. Resilient markets cannot be built without trust, and trust cannot exist without competence, ethics, and robust institutions. Ladies and gentlemen, we often speak of capital markets in terms of instruments, yields, liquidity, and infrastructure. Of course, these are important. But behind every trade, policy decision, and market innovation are people making judgments. That is why we need professionals who understand their products and their purpose, manage risk with integrity, interpret data with discernment, and uphold conduct as the basis of the market's credibility. We also need regulations and regulators, institutions, and professional bodies to prepare people for the complexity and pace of modern markets.
Our continent has a young population. We have expanding cities, growing digital adoption, and high entrepreneurial energy. If we invest in young people's skills, they will participate in these markets and even go beyond to contribute to designing them. But we must be deliberate and build trust through fair and consistent standards and institutions that remain relevant. Eniya uti ye eye Ghana mampeni Professor Agyei Nana Opoku Agyei. Yantoa kasebo no so ene yemfiri oman Ghana mampeni ebedi akire ye maame Nana Opoku Agyei kache na yemfe ye nimfa nkire mu e mampeni yem papa John Dramani Mahama kache nene Ghana mampeni edensem atuje ekire mi say emana wa hyase a no ya bofra kuma tesem wo fa se champion tailor na okọ school no sampempen so na niso ade hunu pa say anko betumi akwakoye engineering in science pa engineer pa papa bi na jakwan fa so yemfidi dwuma na de abefo kwanso dwumadie FT technology engineering in mathematics o kirema say no enam se akane no na kwanya kyerkyerefo fa so esua amekire nkuntabuo no anko nkane na enyo masi ukọ class no mo kira se ngonwunan uhuhwe si wantansa na sententan etina ni so ayi tum wa hunohwe enu ntina ba ya wantimi antusa na mona ne wantimi ameme ye engineer wo kirem se ne Ghana mofre ya tadwufo wa mate denne efrise ne system education insanudwuma school na aba no enu bi na nanka opese woko nanso wono mo peye na bi ni ho no monte no wonom anya ho kwan enti obesere Ghana fo ye ne ekwanya kase na abayi ma mo ko school mo mo homoden sei mo betumi tito na kwansanudwuma school na wo wie pe wo betumi anya kwanya ebie wangaze wadwuma je wo betumi nso afa foforo adwuma na wankasa menye skadi agu botom wontwan bosome anse waje akwetua sanso na wontu oni fanto obi sisa wo twan mosimesi afra wadwuma nsa wanya adwuma yakram Ghana mampeni de nsemo do tudwamra na opa national BS STEM eye program dwumedia no ewo basic school no wasora DA primary school na FJHS eno no wo atifide mantam ni nyina ka eye resetting Ghana dwumedia eho eye nsrahwe okọ ewo Savannah mantem nim na Ghana mampeni echirem say sesi ameka say wo hwe akane pa mathematics anankuntabuo no na kwanya chechefo no fa so mo kire ne method no na ehu keke na ye so disturbing na mo kire classroom mu hunu hwe enu ntina wanfa na ni enfa ni akire kura Ghana mampeni echem sesi ayekese no wo hwe ne insanudwuma school ni sade ete no ekọ nka na sesa wiase amansan nyina nnwuma ahodo ekoso no emu odesa no manam intore de wo tufo wo ye Ghana ne bebuna wo koskwa mo ni nkonsa ne dwuma school na bebo no ene dachi a ebetumi ne sakira kese ebo abrabom na ye hwa ne musa Ghana mampeni nsa hwa wo kwe no obetumi akopie mu e wasaba na mantanim na watumi akopie mu a na matren kwanwa mekire eye ya bon wo bekwa ne nchen ene kokodi nkita ho ansa na watumi aba enkrabupre mantamum ne ye hwa ne musa yankopɔ ya adome me ne ebɛn eno beye eye kotonu ma boso ne toso de no miensa e wa mfempem yenu ne aduonu ensiam am ye hwɛ sɛ ne ye oman Ghana ene eye sectors bebre na soafo pi na betumi komampeni ho mekire eye osoafo hwɛ oman Ghana ye kwan ne akwantempon sensen so afin so osoafo no hwɛ oman Ghana ho masua so ena afin so osoafo hwɛ oman Ghana ye mebu ne ho nnwuma sensen be ko jo omampeni mo nyina kwakobɔ omani akwahoma akobɔ dwuma de we ne matumi akonkan omampeni ehwɛ ne mu sɛ Ghana fo nyina betumi de ho ede agim na sanadwuma school no akonkan dodo na etimanya adwuma pa aye wo manyim. Maybe if there was STEM at the time I was in school, I might now be a civil engineer or I'll be, a mechanical engineer or something. But at that time, we used to do mental. They'll come with a ship, 9 times 9, 9 times 9, 9 times 9, ship, 18 times 24, is it a ship? I mean, you just scare the child. How can a child learn mathematics in that kind of atmosphere? But that is how we grew up. And so if I drifted to the arts and humanities, it was only natural because I was traumatized by the way it was taught. Today, our children have a better opportunity. Dear. And anopaju to she yes mentor. 9 times 10. Na pa one company a pa usumabane sa pena onfufuro nyonko okosua ye no mase so mu a. Just say onye huma broma wo. So ye wo ka wutumpra ano adene. Eno amo mampeni ani enko mathematics na okra menye engineer kra enti we de obesere Ghana fo mebu na fi ne masi so mo mani STEM education eno no moda che munsem ene ye de asomwe
Yantua Kasiabone so na dom kuma momra shebedwem akasa echemu sanya ade omobepne ama aban no ede taxes any levies ahodo bia etimi aba esanse oman Ghana mu ayedin dada timamufo ebre osanso ede ade so awe esanso ebeso amode a enya ade omobepne ama sa taxes ni levies na aban etimi esade ababio na omode nsem we ede tudwa ewa abro mo friends mchefo eye nhyiemu ewo mra shebedwem ende fiada Kotoni mabosome ne de toso aduonu mienu ewon fimpi mienu ne aduonu nsia yimu ana omuchiam no muchiam ayade a omokasa ade afa Ghana sikasem ene kwan yom betimi abu eye oman no na eye deputy minority leader Patricia PJ ekasa ye ekiremu sa aban no asa niema bi okeka ne niema bi oye na nya ade esisi so esanse fiti mra omoba abemu ewo pepon bosome won fimpi mienu ne aduonu num nimu mo bekasa ye efa taxes no ekiremu sa yade amayi taxes ahodo ni na free honom na afa ye ba ne sai ana mo pesa mo fa taxes ni levies ahodo ensanso enfembra asa niema aban no eye no ene nsem bi omokeka no nya de esisi so edema wom. With the anticipated issues for the second meeting of 2026, the minority is gearing up for the following key battles in this meeting. 1. 2026 mid-year budget review. Should the government miss targets or seek to introduce new taxes, the minority will fiercely contest it. We will pay particular attention to any attempt to remove remaining subsidies or hike VAT. And number 2, and finally, legislation under certificates of urgency. We hereby put the majority on notice. We will not tolerate another year of rampant and unjustified use of urgency certificate. If the practice continues, the minority may seek judicial intervention. And this is our position. Thank you very much for the opportunity. Enwachi ana deputy minority leader Patricia PJ ekasa ana ochemu seso omusanso ekorisita nya ade a omo betina honom amadom kase no etimi afom so sanso omodoso sin omunti no emra ensem fatane niema enwo so omokanina na chese omakwakoka e omrahebedwa no omuchema e wosa aban no ede ne nsa sha senya ade adom kuma no ebetina ho amasa niema no esi. The minority caucus raises the following concerns. Approximately about 33 bills were fast-tracked under certificate of urgency, a mechanism traditionally reserved for genuine national emergencies. The minority considers this as an abuse of democratic process and a violation of the spirit of parliamentary deliberations. And 2, the majority governance style has been authoritarian and lacking openness. The frequent invocation of urgency certificates denied adequate scrutiny of critical legislation. The anti-LGBTQ bill, despite strong bipartisan public support and the NDC's own campaign commitments, was not brought to a final vote in 2025. The minority finds this delay deeply troubling and will remain vigilant to ensure the bill is not quietly diluted or shelved. Eniya utiye deputy minority leader Patricia Agyei na ne krakramu anamrahebedwani de mawe jagbawe ono aso na second deputy minority chief whip Jerry Ahmed Shaib ekasa echemu se mra eda hono ma no ye section 208 the criminal code 1960 at 29 no eno kire se obi ekasa omampani hwe na sekasa na nkoyi obetimi atwena so anase bibi na se aban no epese abuse na sanse obi ba na obekasa ewo monten so na sa nkoyi amfa ma NDC abana na chese omampani twena so asemra na ewo so mutimi esesa no sanse omampani abuse ne dodo. You want to find out with the list we have whether or not 207 and 208 are not being abused. I mean, it's clear. Everybody is if we've gone beyond abuse, we are now under the instructions of the president, who once said that they have the IP addresses of everybody.
And so when you make some statements, you'll be sought after. If somebody publishes Dumso is back, ask yourself, truly and genuinely, how is that the basis for the person to be picked up? Well, that is why we want you to understand that we are not taking judicial notice of what this government is doing with free speech, and especially for you media practitioners. Because you see, they are not just gagging MPP gradually, they are gagging all of you. And if I show you the list, it's unending. It started with Kwame Abronye, Intim Fojo, Paul Adomochi, Daniel Adumaku, Obama, Mohamed Zakau, Yaya Abiu, Fanti Comedy, Mr. Achenkwa, Okateche Afrifa Kofi Nkansa, Alfred Abebi Adenta Kumi, whose wife actually lost a child just because of this harassment. Godin Asare Bediaku, Abubakar Yakubu, David Esando, all of this and more. You ask yourself, what is the basis for the arrest? Because somebody published that, there is somebody DLFM. In a gay dress, and that is the basis for you to arrest. How does that amount to insult? Eni ya uti ye Mrashebe Jenny Edemawe Jagbawi onwanso and a second deputy minority chief whip Jerry Ahmed Shai. Yan twa kasebono so ye mo my Ghana. Dom kase o mashebetwam wanom asye na me kase dom kase o mashebetwam wanom panu tini yo nimnyamfo Mahama Ayarika na odechechiremu aba bonten de ntia me kase no o my Ghana oba ene oba eda ene obarema eda eno eya chiwade edema o my Ghana ya mamre ene ya bekwase mo mai mo no de ntia che na ya papa echirim se me kase no wo hwe ekwan ya mashebedwafo binom etintim emrei eda koto mashebedwam se empenifo ntranasem mbobu no mjemra ne tum na edu ba bia so twen na ewo mu no ebia no wedene pa ede adea na sabe obi ni ono angasa ne ho se owe de mia makolonkua mia angasa madamfo pa ma ne beta madamfo be ma ne betwempo na na de ne kotu afiase ba ne se ha dwen ni senti emla na ewo mu no ne sa emfumso na wo be ya ketua na de be ma wo no ano wedene entem gu so mpeso mo tena so mdwendwen ho ano monye ho ano baba ya kakra na mo sisem enu nti na bapem sa mre no wonom entumi enjimre infantum mum do den sam du dwamra de mekase ma se badwam ene mo fense nhwerefo nhye wom ne nhwerefo kasa won afia dan kotoduma bosuma yom ne toso de no mienu e won fimpi me ne do nsia mu eno de minyamfo Mahama Ayarika ekirem sei parliament egu so yanhyehyɛ pa aboa se bebetumi aboa na sama na beto hodo mo no enkoye mre bedu baabi no enkofo happy emfa mre omen o kirema omohwe anim sei won betimi ayensa kire yempo na nipa ne bi hodo ma emra ne ba na be ya adwuma ebi mpo na mekese wafom ebi a wo ye oba wonu oba kwa akwata wone obi a wo ye obarema wonu nyonko bema edi empaso akro eba ne sa mache ope ene community service ya do ba kompotem bi no akwa akwa ye adwuma de asomo men eno beboa o kirema sesei o my Ghana ye fiase ho no mo no ho no ma ye ma na wo hwe aban pa sika wo se no de ma ne duafo na wo de fiase na no de ne pam eba ne sa na o men ye se sika sabe obi kwada fiase obesoro obeba bonten na nitirima be ye den no wa fatu obokro no sa eba ne se ha dwen ne senti aban bomade atena se adwenwen ho akukwa mbefa so a sa oba ne oba da ne obema ne obema ehwo na ho sensem no omonkofa so twe a enkwatra so se be ya yetu be kwada fiase na omasa abo ne ho ka de sebe na ye kwa na se bai na omana bokagu ami obokagu kwanti no nyanya sa de no enkotuatua prison officers ka mesebe omen na hokwa omohwe anim seja omane che baba pa na bo se be ya dachi bi ya chi obi na so onu odi mpaso agro no opa na etia enipa no ya de ne kwa no akwaya adwumaden abo nti omu wie pe emra no beje tuma bibia etuma konkan e de momen. Let me explain the delay in the human, what's it called? I don't want to call it anti-LGBTQ. Is that okay? It's a human sexual and family values bill. DLFM. Now, that bill, there are some MPs that think that some of the penalties should include something like community service for some of the categories of the offenses. Beyond that, we have a bigger problem of congested prisons. Sometimes for offenses that really should not send somebody to prison for 2 years, 3 years, 5 years, somebody steals a fowl and then you go to prison for 5 years and we spend more money feeding you than the cost of the fowl. You know, we spend more money paying prison officers to watch over you than the cost of the fowl.
and by the time you come out, a young boy goes to steal a fowl and you send him to prison for a year or two. By the time he comes out, he's a well-prepared criminal because of the conditions in prison. So instead of reforming, he rather just decides to specialize in life of crime because he's seen it, and so it no longer deters him to go to prison. So the Minister for Interior wants to bring the community service bill so that for some category of offences we can rather impose community service as part of the penalties instead of imprisonment. So that is what actually delayed the consideration of the bill, because we want to incorporate that in the, so we are na enwachi no minyanfo Mahama Ayorika echire mi say ede adea ede na yehunin ene domukuma ma shebadwam MPP amanyuko no ma omoye ma shebadwafo akwa friends and trefo nhemu chire mi say oman Ghana mamra eye section 208 edema oman Ghana criminal code 1960 act 29 no omunya mu sekire mu na sabi yenya obi ane wonte na oman mu no nka de ope ede adea ede na yehunin sabi empenin se sabo na no wade sempo a onfa ntwa asuo enti yentra omama nipa emfa na no beka nsema no krenim meku omampanin anim tantan nsema sabi frama sema nyansanim enti yenya obi ama ono abie na no sa 90 degrees Celsius nkeka ka de ope da bi enchekere man sa o kirema nsem bi a sabi nyansanim ojambo mu nsem a egu nipa ho fi de ha dwen eduba bi obi ka sempo a jese on ka senkyere nipa no ho institution ebia Ghana Post Service no odi omu nyina atem e kan nsembone fa so ene nyina ho ba ne se wo manyi wo mra ne hyehye ya ese tumi hwe ne sa nipa kro ne mra ne to ne level ne santi se moka se ne nyewa ba na wasu ntino yenko yi sa code ne firi hodom ne nyanya obi na sabi omie na no bagaya no nka de ope o man mu de o man ne yempe ne ye ne santi science na moka kaka ne de omo nji ntumi ne enyi ntumi kina sabi wano wa sesempo a utumi mfantara emra no. We should have a system where anybody can say whatever he wants to say, and we don't care if it can lead to a breach of the peace, it can unfairly damage the reputation of institutions. If as an individual, you publish a false publication, I can go and then sue. Is that okay? But when you make a false publication about Parliament, it's an institution, okay? When you make a false publication about the police service, when you make a false publication about the judiciary, critical state institutions, and you know very well that what you say is not true. He quoted the decision, but that is in court. In court, when you raise objection to a judge hearing your case on the basis of bias, that's when you, the one alleging bias, you are being asked to actually bring the evidence of the bias which you are claiming. Okay? It was raised in Sala and Attorney General, who can lead to a breach of the peace, and yet you go ahead and then make them. Making statements about public institutions that you knew is false, you knew that is false because you don't really have any evidence to establish that. Eni a woti ye panutini edumadom kase o man Ghana ma shebedwafie ne din ede oniminyamfo Mahama Ayorika. Yentwa Kasiabone so niembonremu ewe premantem no hene edema achem afiasa ewa achem ebuakwa traditional council nana agimandua okumeni a otoso mienu esi ahemfo miensa a omo eba be sompa hene donfran hene ene mbaba wahema omo beboa no sane ebe ya mpuntudwuma hodo no ombetimi ayebi ewo mpotem honom na ochiema ya de odi mmebunu yi anesi su sane ebe ya omo susu betimi abuesa nse mmebunu wa hoɔden omo gina omo naso nte ekoba se project ahodo ekoso ombetimi atai ohye yachi sane ebe ya omo betimi aboa na mpuntudwuma no etimi akoso na omo ne nsamchefo etwetwe nkomo ewo afiasa ahemfie eye enra ya wo kotonima abosom ne de toso eye aduonu baako won fimpimienu ne aduonu nsia imu ananana agima okumeni ekasa ana ochiemu se ade afiaman no enyiye papa na momohwe achemabuakwa traditional council na so monko anoma kwan enyomo network eye mpuntudwuma hodo eni honom na bra MPP amanyoko no ebetena akonwa ne so emfie wotwe no omobo mohomodin a esrewom se ne ebe yanka kwan no mbetimi ayama wom na so enya ade a omoye kwan no edema wom nti ofa akonya we so asrewom apani John Dramani Mahama eni Rose Minister ya Gavin Kwame Abuja so mbeboa wom se ne ebe yom akwan no so no mbetimi ayede ama
ama o na school fo nso na timi afa so akọ school ekosua de na cheche fo nso ho etimi atowom omo nso omo fa so akom nnwuma nso so na omo etimi afa so a omo mbre. For emerging and frontier markets, these changes Yebomodi asa yensa ebetimi aka ene no edi amamu yebo ye homodin papa na ene de boye ne de na na akasa na de oba wo kasa ahankron aduowotwe enso 1987 na nananom di Croatia mensa na enyemre sa abre no eyekura na anyi nanso na entiase nidi wo ho efiesa efie miensa na mebae no na aban ewa asase wa ha State Farms Corporation mini aban ka ma otiase ama odi asase ne ma ama ye dia hyehye kuru foforo a ene kuru no anyi adrum pempen so a ayekra behwe ne mo ya ka sie pa ye ya kwan ye friche bi ba ha sisi ye so friche bi ba ha ne bo no nsia aje so ha ka ise enfie nwotwe etwa mu no aban no aha ne chebi a ebe kwansi be miuru ni fa na aban no amuaye odene nsa be kan na ojai sisi ye ha kase ye kwan kwa State College kibi sectec ni nyina mu ye mpa aba e wogidi se aban a wabai onye yepam ene wonsem se aha eye mi peso so ne to abama me ana ento abama me e wogidi se daachi aban behwe eni ya wuti ye eye nana agimadua okumeni otosu mienu ono ye ohene edema achimefiasa wo achimabu akwa traditional council na no achi anahemfo ye de omusi suemu baako ekasa ye mbaba wahema nana asabia nuamwa ekasa ye echiemu se eye omunso mpotamu mpuntuo ene mampuntuo eda na komasuntu no bebomodia ye bibi obetimi aye ede shepa guakwemu sane ebeye mpuntunjuma so no ebetimi akoso mani suade hu a ewo mani so ne se emaba wane nyina ye bedi yie wo krom ha enti kwan a nyankopon be fa so aboa me amenya saa nimdie no edi aboa krom ha ne de nimdie ne wo ho ebeba de me wo kan nyina ne se sukuu ye na enye sukuu kwa na ma nimdie ensa no adwuma wo ho nko ade meka sa wo abayo afa wonsa eye adwuma fa wonsa eye adwuma odon sa ye adwuma eye pa adwuma bi a odon sa be ye bia ye tie fan se hairdressing ye fan se ade pam ade uso ade kura wo wapampam ne ye beto a eye tie ye se odon sa be ye adwuma nti ye mfa ye nsa anya adwuma sa pepepe me kan ye ne se ye wo ku a yate a emaba wade omo ho adon nti se wa ready se opesa odon ho don na o je wonsa ye adwuma na wo di mu da ache dia hwehwe ya chiri kwan ne ma wo saa nimdie no eni ya wuti ye eye mbaba wahema edema eye achimefiasa eye nana asabia nuama na manibo ye nsem choni kontinhini kofi obo ana di frepo e mantemu ebesomye we ye nyina we so na yamra mo nchen ofie hodom ye bla na so de nanso ne eye Friday yema mo semaki tuwa bi na mabua wuram sofa na men sofa ne nyina ne atemantem western western region atemantem aha ehwa na beto dwa sei apie suma nkrodua no wonom sanso mo fa so ekọ mo nwuma so na kwageta wo maka company fampamwa ehwa no wasa east mensen ni mo atemantem ene endrada ena beto dwa sei ne insamso na bu ema bobo ye nam so no omo nipa podpod nsia kogu nsuo nom ba kwa afrim afoforo benum so da yara sabia no wedene pa o maka kaka de mpanifo no nim ya bato pe na mo ba enti o mesra ba mo wa de asie ni o ye kwa yanim ana ye ba yachi 05340 5019 0593406565 we eye wooden bridge onya na de mpo mpanifo anko ye foforo ma anye majo ja ofa kofi ma ti sai nyamia dum o ja na oso e nyamia dum 30 seconds yentio ofa mpanifo no de omuni ma ne se edru abato a ta ko ni de omuni mo no makoye rally mi bo a eno ano no kire din mputo ye
Sakro ni de omumpe o. De omfanya we. Wofa. Yeah. O de ye fa emanya me o nipa na watwe ne kra no nyame fa ne kra sie oni nyame nye dwon. Woni Nyankopon entina 0534050199 0593406565. Appear Suman. Wasa East District. And some so na ekobu agum ne tem nipa baako kana na foforo num benum ni nyina e prepare de den pa majo. Udini ma bia kasa free. Mama Udin. Pastor FM Aisha. Mr. Aisha me yente wanumre. Bridge na bridge no. Bridge. Ena interview no. Ada na yenye ya zimba kuma yenye sa NDC ni sa NDP ni sia bas na yemfa ebia small boy bi so no so betra ni abodwe na yenhwe. Ne de bia problem se ya me yentia si o papa. Yo. Yate Ghana for befa ho adwe majo. Hello majo. Yes sir, udini ma bia kasa free. But you from Jado kasa fi Gomode Sum. Gomode Sum, Central Region wa. Central Region. Yeah. Our district bem. Our Gomwa Eastern na. Gomwa East yeah. Mate better me yente usinia. Me pa cho intamsuma ekun nipa no ma wate ngoti bia e papa de. Aseboa bibia be fine. Ni bia obaya man. Mate. Wonya abotre bibia be fine man. E papa de ni bibia e fine. Obaya man. Mate, me da se pa na won so adwen kire. Majo me dofo. Hello. Yes sir, udini ma bia kasa free. Me pa cho fu mi disini kasa di Gomode Sum. Oh, champion ni me yente o. Asomno se yazin no pa se mi ra ko papa. Mutse mo ne ba gudo no kan bi de na da mun samudo ko na wa ko twa mu mu ni fu na pon. Pa. Wa pon wa mu bio. Yes, won chen won ye ma si se so so e na ngo toto. So won chen won ye mo be si me bi ko be chema ti one day. Okure pa. Yes, same thing for won chen won ye ma ye. Me da se pa na won so wa dwen kire me mfa frefo no ba ko mienu nka ho na men so na go kan se ma konfofo no metena se no mo monitor ne akuanim ensam so ba ko mpanifo aka mo wasere no member wo mo DC wo mo member parliament obi amfi wo nom obi akwafa so emene wo yebubuafo gufu abusu na ehwe no ba ko nso wakwa akoto nso kuro ye mu ema onyem ne yefuna sei wantuma anwu bio da bepem ne enene abusuan ba ko mo de hye ba so akwa akoto makuwa foforo banum aprepra majo Kafra pa nyabo pa yokra obetumi agba wudom 0534050199 0593406565 0534050199 0593406565 ya money tew na yen so na me wofa se Bismarck man bize emetna se no fa go pa maso sensem no emeso ma wakase ebo no so majo. Hello Uncle, good evening. Mama efua Uncle. Yente wa nyimiri kase fe. Uncle, sisi adam kase fi ashama. Better me yente o. Uncle, yempen fono. Yabasla na pa. Debia no. Yabasla na ho no waye kase. Ansa na waye amahena. Adi meti na what day open for akotum. Open for kotum nempen fono what say. Ma okadem no so na ogugugu dem na busia no wo no so mpanyimfo no wo letua nti ukromo ni we na asambra man wo hwa na ntanse ye besre mpanyimfo no won hwe na won ye mama insibie na na ye shododo uncle madase meso medase pa me wo fa se memefo yin wadwenkyira da ba we ye nyina we so na yemfa afrefo no oh me wo fa se majo. Hello. Good evening, Sammy B. Oh, me wafa se dollar ya Adjoa Agyei ho fe yenti on free Christian village atimota. Mo de pa ni nyina no nsia. Mate ya ta sign bra na me kenkan sa. Yenti wa ho fe. Me di shedi emma ni pana we free ndi man na bushman. Better. Me mo den. One Nyankopon ent na me wafa se oh. Me last call na udini ma bia kasa free. Ania pia. Ya Medical Center. Asante Emmanuel. Pia. Good evening. Meju so senior yenti wa nimre. Won se Ghana han won. BBC a. Ana ere nya news akese. We are say breaking news. Enti nempa ni wa yama de ena vijebu ena say bibi ba na e ka so omo hwe no mo ya omo tuwa. Ada mpeso no so no omo ni DC ni
MCs for on bibia ho no and on the man face into our potama DC na DC san fanko we womunim ntina nyaminka wate mate onka wonso ene pia me wo fa se Asante Emmanuel Medical Center ena wotenka bibia duro no in fact ya da frefo no dwumadie ne besi mo message na maka ma mansa na masore ntimo mo free Facebook no so mo nko so antwen besi makapa ye kwagro pama so ye wi a meka mo messages ni ade mo na ye Friday enti boja enso kakra we kira nti bebe ya duro dwumadie ne friend sen DL Power Sports DL Power Sports DL Power Sports emu ade ejawo DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. What a ball! 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 Ghana blaster! Ghana! Hey! I found it! What a ball! What a ball! What a ball! Bola ya ni habi na continue no ko tia ya ni mo hwe na am santa ya man bola ate ko tia sha what you can see do mo fa no mi ansa what you can crash player ba kumpo afa ko over body na ya waso na no hwewu enti sabot no e bi ni 7 to mbo ko do e bi ko to fa na 20 kura no am santa woni 7 masma mo ano DL Power Sports e mo ade e jawo dead. Pressure, Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, watch your money, Mr. Kasante, and Borike! Me what fast Bismarck man bize nya tenase yankɔ ne chairman akwaba then some of the ntimai wo my Ghana program agropama so and every samana nsensemu no ɔfa ne nyina beso me kase bɔ so man bize Bismarck na te sɛn ɔfa nhyaba nyame adome ho ade adwuma ne de adi no yes bibia mu sɛ yes nya bɛkɔ kora nya bɛtɛ me ho ade pa ne de triampo yankɔ ase sensemu wɔ hɔ yes nsɛm na Champions League ayi saa ayi no Arsenal fo ne epia adwuma akyɛ no ɔmo sɛ bɛbɔ ndaben no 30th May you ne ekwanwa say na 22nd oh next week here any be hu Arsenal for beje cap no sir na mo Ghana no sa na mo under 17 team no Uganda for de no sa na wo fa se ne coach wo team no like kinsa na onim line ne gita na mo se wa sha se yi nkonya bi wo ho ne ade a o ba te be ji na firi achina 8 pm e se tumi sha ne ye qualify yes re no onwo no ho ma ye because we ni kuro mo ye share co world cup ya share ye ba fi na mo ma ni scan bi sasen so o ma o ja no ho ma ma ntie oni mpanifo ntem o dia gwa ne ya share nkwasi ya share so mkofo no be pam no ane so on share no so because o kototo papa so mega so wa share no mega na share no this year na adwuma no is at race oh lie one fantastic na adwuma is at race I'm telling you Ghana share no wo shebie mu of mega so wa share na where in DC wono mo na o ma share da ma ya share wo mo se Ghana be konti oh nti ama na adwuma no ho keka nti no ono so be yire no so be ka no to atwam oh yes nti ema yempa bom nya den nti yenya wo ebre no konti no na ka jagum sum Ghana fo right tabusu anyime me mo adwuma akwa kwan sonkoso krema dia 106.9 mega so me wedu agudie mu nsem ya trans ya de somo dwumadi kase suwe no ade e kan se nwme no nsia kase asujua watie nyina ya fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi nka sanso a ana baba so no Adjoa Agyei Sikapa sa nwme no wam so asinkonya agimre mo de ade e kan se po no me pa twa nwme no nsia kase na somo besima kadu se man bi se me nsuma suma agudie mu nsem ya de somo wo dwumadi osura bibi bia konkasra piesie ankoma mike so coach no ana se watimi akuche nsem so agu nkrata so me mesem na so dia kwempokra ene dia eba asra piesie dio enkoma Lumba supermedical dinkomo sa brano brand be atran se dia na se Lumba super wama no mtimi kwa mwafa dwumadi nyina ka nwme no wama simi musa nse nsuo ban ana wono mfu ana se po dwumadi ba ikra ana wudi anwme bebo maden no wama onsa kwa Lumba super ni bi wama dama yegusu asinkonya so agude mu nsem no yedi nyina enso esoma na nwme ntwa we no
enso Lumba nso pa se utie me chichi ne benche na se upe dudu nso etimi atuato anase mpo no wo try se ka ade kansa bobo ya anase mpo kia ade kansa bo so kan matwa ni nyina no utimi FM panifo ewo ahoma nso 0549889685 0549889685 anase 0549436616 0549436616 na sanso etimi akalumba nso panifo na se omo so etimi asomo ni nso ni na bibia enso akwankoma dama yesinkonya so agudie mu nsam yade soma na bibia kwanka shasia asujwa shasia nso afifie na watwe awie ya na sempo no mepa twa nkoma afifie eba na ese dodo na enso ewoma yaji medi nyina ema unima brandia ye fense Emmanuel Shei Agyeman Badu wono eye former Ghana Blasters player na watwe na sempo no wakwadi nkoma ose Blasters Gema yadeba isha so enso ewo World Cup no nyankopon aduma ye hwe ni mu se Blasters team no enso betimi abomade yente nkoma Agyeman Badu former Blasters player enso di tuja when football assistant bebre say ababe to say we prepare very well, who is committed, who wants to fight for the team, who now win a match, and we are in the process of preparing very well. But World Cup qualifiers now we and Mako AFCON see about some friendly matches, new coach Oba and the kind of players you here, and me sure say after this friendly match that was Friday against Mexico, me sure that from next week it's possible say listen about to listen about now yet me can say, but the most important is say I've played there before, I know the terrain very well. We respect every country be our qualifier coming to the World Cup, but we don't fear anyone. Wey Shei Emmanuel Agyeman Badu former Blasters player, former under 20 beka Egypt ye show my friends Brazil under 20 World Cup no wano anetimi bo final kick na Ghana this ankomoi enso asmedi nyina no ema dwumadi enso na ebusanse nei Andre Dede Ayew Morgan nei yemfa nko ade kan World Cup ni bi wasi Dede ni nua prakope ni nyina no ebe enso ebe gina coach opania ye fense Carlos Queiroz so se nei otunen safre Dede Ayew ana sempo no ontimi friend Agyeman Badu enkomoni. Listen, he's one of my good friends. Over many history, but be free bar from the youth level to the senior national team. When me Bob 13 years, he's still there, getting to 17, 18 years. He's the highest player over matches be brave. And it's our channel coach, Netun and Saprana, Uncle for money beji pano, me obi a money beji. By the coach, no philosophy, ni philosophy, ni ideas. I did call work up for this time, at this moment. On here, many are there you are. We need to support him. They are team of the Ghanaian support you money. Why have first about? Ni time nusa. So ni every my boy say his managerial skills and experience and all one. Over to the boy, then he can get the best out of the boys. Say the baby Marco. So to the South now, I'll be very happy. To the South now, you will still support team instead of I'm with me. Akumoni. By some my catch say team no ombedu quarterfinals, semi-finals, and ombeji cup on the men come with BM depa, but and I general mint minka. Ya most on friendly matches near preparation. Say they see a drew high with me. Emmanuel Shei Agyeman Badu enkomo de sumiani yadini nyina no ensoama dwumadi kase se when sanso atimi ato dwumadi nsina Dr. Prosper Nate Ogum Ghana under 17 the Black Stars of Ghana head coach Menoka said here on team no enso Morocco Rabat tunim sene under 17 African Cup of Nations no etoja our minor friends Morocco na sense there under 17 AFCON no ye free officially ye out say ye final game ebeto nyame aduma do china Saturday ye no mana ye friends say Uganda 8 p.m. we no and so ye final game a ye bo between Uganda and Ghana say my me anu do be she bia no and so PM our World Cup and also ebetimi atodwa our my friends say Qatar and you may agin come ya jim ready come no dodo na so aso wonim say na ye no my friends say Algeria na o group D ye nyina timi nya same point 4 point same number of goals and so and there can say God concede no ni nyina so same tese ni Algeria mine there bibi bia so etimi pepe pentia no and say empanifo so hwe e ballot anti papers and ye cho Ghana dino enso good paper baako so and ye cho Algeria enso good paper baako so afa yenum si na ko ye kofa Algeria and am so be Algeria qualify me no kase no under 70 African Cup of Nations omu kopiem enso quarter finals Ghana ye film enso AFCON as say ye ni Uganda no e ya de kan say World Cup qualification and say ye pe omaya wano so akoka enkro no na say bibi bia enso akonka na panina medu no kwama nwumei e ya Dr. Prosper Nate Ogum head coach no edima de aweno e ya the Black Stars of Ghana under 17 team no wedi come akra for ballota
empanifo so ede shedwa no se nei enye pleasant ade kan se feeling tojwa no no me disappointed pa yenti enkoma Dr. Prosper Nate Ogum enso ediye. It wasn't pleasant news to all of us, the technical staff, myself, the players. We were very optimistic that we're going to win the ballot and then qualify to the next stage of the competition and automatically also qualify to the World Cup. When the ballot was cast, we were not picked first. The ballot was done in such a way that the names of the two countries were written and put in the ballot bowls. And then when he picked, the ball that he picked had the name of Algeria written in it. And that meant that they had qualified. And in lotteries like this, you don't have control. It can go either way. So quickly I engaged the boys and told them that for progressing to the next stage of the competition we are out, but then the ultimate is to qualify to the World Cup. Unfortunately we have an opportunity to do that, so they should quickly put that one behind them, stay focused and still believe in the team, believe in themselves, and then let's regroup as quick. Dr. Prosper Nate Ogum, head coach Adema under 17, the Black Starlet of Ghana, this Sankomoe. Enso atu jadi nyina no ema dwumadi ensuna bibi bia so atimi akwanka oto aso enso adi nkoma akrafa nyame aduma do china ya ni Uganda gamer jebo ye hwe ni musie benya qualification no enso akopiem ewo World Cup na so asi game we no eye important game by the boys na onei wo wa reshi musia boys ni so eye point for sasa nyame aduma eda china live dia ye no ebetwi ayam so pa Dr. Prosper Nate Ogum. Very important because it gives the team the ticket to compete at the World Cup. And it is a dream of every player, every coach, everybody to be at the World Cup, whether it's at the youth level, whether it's at the senior most level. It is a dream of every player, every coach to be there. So the value, the weight that it carries is so high, so important, so significant that we are all ready and we are all poised to go extra miles to be able to work hard to achieve that slot. Dr. Prosper Nate Ogum, head coach Adema Ghana under 17 team no ana yatuna no di sam so de sam komowe enso asumadi nyina no esumu dwumadi ensuna bibia enso atimi akonka abrante fense Majid Warriors enso eye former Blasters player no so di nkomo akra efa under 17 team wase nei yahu great talent pa enso ewo team nim na goifu no ewo se boys ne so etimi eweke hard pa na nei war stage am so etimi eduro Majid Warriors enkomodi eni. The under 17, this is like a development project, all these things like program that goes all the way to the national team. So for them not to qualify for this, I think it's something that they just need to realize. There's still like a lot of opportunities ahead of them, but it demands a lot of sacrifices, and then they have to work really hard to actually get there, I would say. Majid Warriors and Koma Odia Anna Jadinano among our Jumadians. On this note, Yabesi from flying Amadia 1069 Lumba Super Eddie Chanko for Eddie Chasufra and Kofon Crossing. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip with us. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip with us. Super break. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip with us. Super break. DL Power Sports. A one day. A jam that down. Right, Tabusia Guswa Sinkonya so kan ketasi Lumba Super nyme Lumba Super ase mi musa se dwumade be na odi ana sempo umfu mensuo ba kra ana wono mo boma de na sansan so atimi ato Lumba Super ni bi anu nyme empanifo se wo gya human ya fe won se ka Lumba Super empanifo dwumade bia odi no wutimi fra human na sansan so atimi aka Lumba Super ni bi 0549889685 0549889685 ana sempo no 05494366
616-0549-436-616 Lumba Super Adama Yesinkoya so agude mu nsem no yede ni nyina so som na dwumadie no enso atimi akonka ya hyasia me patron ko phone close so we no enso latest exclusive nyina no yede gu na enso atimi atodwuma enso me no kasa dia Manchester City mpanifo enso de communicate na ba omi say opania je friend say Joseph Pep Guardiola no eya head coach Man City team no say Ombesi Stadium enso edema no already no womatimi akonfirm say we no je benya de kan say Pep Guardiola stand enso ewo Etihad Stadium Etihad Stadium me no kase omoso Ombesi enso edema Pep Guardiola no wamse omusi enso ewo Pep Guardiola stand nanim ho a entia no so latest a me nse kanwuma ya jimre yede nkoma todo na so so mujumadi enso say bibi bia enso timi akonka no pania je friend say Thomas Tuchel no so officially or the England squad no enso timi abamantia brantia je friend say Jordan Pickford enso ana Dean Henderson James Trafford wemo 3 goalkeepers opanino enso timi bo mudi mi no kase no womo ekopiem World Cup na se akonkode enso dem the 3 Lions of England me no yagime de nkoma no dodo na so so na defenders no womo nkoma so say ana Terry James council so ana brantia friend say team weno Tino Livramento Sanso na Nico O'Reilly Sanso na Jess Spence ana brantia friend say Ezri Kwanzaa Mike Guy John Stones Jarrell Kwanzaa na Fepono abrantia friend say Dan Ben we so defenders opania ye friend say Thomas Stations no enso atimi bom de anwia agimre ye de nkoma dodo na so so mujuma de sinal midfielders no abrantia friend say Declan Rice Sanso ana Elliot Anderson Sanso na Jaden Haweno Jaden Henderson Kobe Manu Jude Victor Bellingham Morgan Rogers ana Eberechi Eze ana attackers no Bukayo Saka Noni Madueke Marcus Rashford Anthony Gordon Ivan Toney Harry Kane ana Oli Watkins way enso 26 man squad aminu kase no wapani a friend said Thomas Tuchel no atinya bom di ade koma no dodo na so sumo dwuma de nani mi se me pato we no enso for the last time Liverpool team no yenya player bia ko represent the 3 Lions of England enso on major tournament no way back 40 years ago ade kan se no me pato 1986 ana sa asem no ana sa de no enso si said England no come major tournament yenya Liverpool player bia se ne ono su kopiem enso the 3 Lions of England squad eno su timi tojo ade koma no dodo na so sumo dwuma de sira bibi bia enso timi akonka na Aston Villa fo nso ese anweme nkama obi bia ntiase se opani afense Unai Emery ene oya head coach enso de club medium koma Aston Villa no wamsi next season we no £100 million wama de ma papa no onko market ne say players how do unim say nei Aston Villa European champions UEFA Europa League gomache sanso na next season champions League gomo kobo enti be ya say no betimi beefy squad na anwume ya chime de nkoma no dodo na so so mojuma de so na bibia enso atimi akonka na Italian Serie A no unim say ya we league no na after season enso ba we no me pacho awards dodo na enso atimi akoma players how do abrantia fence Federico Di Marco wanu see aka edima Inter Milan no enso enya overall best player enso ewa Italian CM sanso ana rising star no akoma Kenan Giorgis no Asia Academy Juventus team na best goalkeeper no enso akoma Mansivla wano so Asia Academy Cagliari anase we no Showman na best defender no Marco Palestra no Asia Academy Cagliari na best midfielder no enso akoma Nico Paz no edijuma enso de makomo team no na me pacho best attacker na striker no enso akoma weno enso Lautaro Martinez no enso Asia Academy International Milano Inter Milan ana best coach no enso koma Christian Kivujovic no enso head coach adema Inter Milan team na nyume no yagin mede nkoma no dodo na enso so mojuma de sira bibia enso timi akoka na Andres Iniesta enso former player de ma Barca team no report amete and say next season Golf United club way enso ewo ade kan say Dubai say wo she career na say after say wode osumni nyina ba we say na we professional player say okokochi na first club no Golf United wamo so edi juma ewo Dubai mine mu yagimre de nkoma no dodo na so sumo juma de sume pa choni mi say nei madi nkoma so pani offense Thomas Tuchel wano so etimi at the 3 Lions of England squad no enso etimi abamantia brantia ye friends Cole Palmer enso edi amam na owie no that say what is squad na ba ene ni din kan say okọ Instagram ne so ana okọ Twitter say football can be cruel sometimes but that's the game. I'm obviously gutted not to be part of the
squad for the World Cup. Enti Abrantia, your friends Kopama were very disappointed and you may know. Yajim Radin Commano, Dudwana Sosumo Jubadians, Unim says they say World Cup no, Webe 19 days, next year call, I just say, a menu papa, Antiamete, every Argentina man, Mr. Penia, your friends said Lionel Scaloni, no head coach, no, Adima Argentina man, or see, 28 and another 29th May. Ana wano edene squad bebanti webe next week at the time Ghana yansu ye name ya squad ya ko World Cup no ana openia ya friends Lionel Scaloni wano head coach anso de Argentina man no enso edene squad no su beba manti edin koma no dodo na so sumo jubadians na Brentford friends Nico Reale Asia kan Man City team no reporter meeting say Man City season way wamo so atimi avoting say Man City best player of the season into Brentford the likes of where Jeremy Dokumu nyina o Brentford ya friends feel 40 nyina afei o mama mushi nyina so ho ni nyina mu na Brantford medi no koma Nico Reales no atimi abiti o magesa water anyime de koma dodo na so so modwuma de sina bibia enso atimi akonka Patrick Vieira kodi koma wase wo bobo ni wiase nyina no ne biggest regret pa ni se ne one join club offense Real Madrid no so eyan koma pani offense Patrick Vieira so no wakodi anyime de koma no dodo na so so modwuma de sina bibia enso atimi akonka na Madrid akati no Brantford offense Federico Valverde Sansua ana Eduardo Camavinga na fa Raul Asensio emrantwe akọ communicate enso acho pani offense Florentino Perez next season wamotra omuni ba bia akọ no enso enkomo amafra na sempo no players enso akodi acho pani na enti champion tela wo hwe na fa wa pie meji saudo na jadi nkomo na bibi bia enso atimi akọnkenti kwada we ana se emrantwe nkoma anyuma makodi enso da acho pani a ye fense Florentino Perez ajemre jadi nkomo dodo na so so enkomo de enka doso nanso emene ko enti agudie mu nsema ya boaboa no nyina no yedi besi Lumba super dama ana omutimi ko am omoso ase efa dwumadie no nyina ho ka ema yetimi sinkonya yedi agudie mu nsem no enso ebesumti dwumadie bia wodi no anyuma nsunwanwa so American fo de ma eye Lumba super bomodie na ma wonsa nso entimi to Lumba super ni subi na bibi bia nso entimi konka asira PSA enkoma mi ebu producer Michael so coacha wano na yese otimi kuchire nsam no ensu gun krata so besima kadu se man bi se mensu mitimi ebesani ma hu diako empokra ne dia eba na ya so no ene Ghana yegina kono Ghana against Mexico 2 am ya betina se the live commentary eba besumi ntimu a chese mo sport awdo anwumre dia yenemo ana ye hwibo menti won baby boys ni baby girls we bi omo papa into a weekend na sha ase anisa na se wodo kasa fide na to dia 106.9 Nese onso watimi afili commentary ni bi pa ye betuja ano odin we no eye friendly gamer je prepare ho e di ekopiem e World Cup na sinti we no ani di akire papa na over reporter meeting say head coach Carlos wano entimi coachi game we adintra eye desmond of I say almost ne reason dey ono ana best known to him. Then no person ye can. There be a person ya assess ne ho nsa no adwuma. Nti we no say assistant coach mfa. Adinti assistant coach mfa no so hu se medical team na no wede ne. Ne reason dey. Nti okwa na bi ekuboku be Ghana for na no be se ne hu se papa ekuro me boa ye. Ebi nso mpese. Mpese den. Obe explore ne tactics na opponent no. Oh, penny jai. Mpese obe sport tactics sen. Upese hu players na ode kworo mmode mo. O senior coach o. Enti die ya. O tena kira hwe. Hawa assistant coach ni Juma di obetime di aboa no. Ya ne contract na ne na sign sa nye share ne ko ye. Somebody phones what you say. Oh. Amam de Juma man. To me they me very disappointed, highly disappointed in that coach no. So kwatena bench. Ono wato to ne mama ye hwe ne nsa no adwuma. One for reason bi ama. So it doesn't sound well. It doesn't work well. Ye ne nyadwen. Yes, wanya de. Wanya go na sa draw na mokwaye na amayi na 17 na frame no. E de ade. Kafo no mo se de yin. Sa na tie. Na ball ne nyina ye pa. Na makoto chacha na mayi ojelia se omo no monko. Sesei. Say group no ye bo we nya 4 points 4 oji we nya 4 enti ye call a goals difference and mo san ko boy temu mienu no mo san tum mienu ko boy ba bia nke betimi aboan senka ye hwe ye mienu alphabetical order head to head no ye bo 2-2 goals difference ni 2-2 pepepe and alphabetical order nso e senka mo din no wa ndi ko sina ko meyi yen and ba sa na tede yen kwoto chacha na na mo ko bo no fofre mo mienu san ko sia ni ye benya wada ajisa na ngaka ba kwa mo kobo ya muni Uganda izanka ko ba se mo boy na ye zanka ba ko games no mo boni nyina no ya hihye calculate ato ndi sana masa yansa se be ka kire mo se mfa mo ni mo kon ya o se ni Uganda ye be call ka be she Uganda openi ni ye ka afcon na se mo World Cup afcon da nya yi na you want mo kwa group na mo dem be qualify
Denmark ne Argentina ne ade be qualify Juvenile ne dia Ghana ya ade na me bi say ntum betumi qualify mate se bibia ne ho bio soro kwe na mame nchia adofo bia body tam ko na yenso ne sika pentima kusi anyume mame nchia wana Miss Anita Watama Comtitu na menyonku brabuo bi ye friend Mr Nice Guy wase ne mame awoda Deborah Afra Baini owododowa wase ne na awoda ntine yamfa kunya yusinya we no happy birthday eti mama Debo wa wo ba odehye Mr Nice Guy edi amedinim no Mr Nice Guy ese ne ho fe we nanim na ye hard working guy ba that's nice du komadina ne mpatam edi obi adinim no Mr Nice Guy we kokwa na se tuntum Mr Nice Guy say ojeje kakra wadanfo na nhede anim ne ye da bi ojeje kakra on nhede anye tum on nhede anye ko yede na se ye che na busia ni jamfa kunya zini we shine ma Mrs Deborah Afra Baini happy Mother's Day Mrs Deborah ye nyina ye do pa nti say na ye Friday ente wo de tena se num so me ba yankenka message ni sisi am letter na yen so na DJ FB fa na kwamnya na ye Friday ni na sokọ na se yakuya ni mu ani se munim de utumi ye na coach afa na de aba na so hwe live e free eye oboase mate de aka na de ekire din na kofi parliament de aba na se before de bia da ye twen ama BBC de nipa na yes parliament ntino enipa wiwianse atua na ma dia news o se mu odesa no manam o hwe live e free agona bobi kuma apa ene wode eba na ana ne kunsu kodwokrom e de aba ene o se Ghana for yen so de nka se na visa ben e ye tibone ne ye wafa asifu de but Ghana for bekasa na Richard ahwade aba na so amayadwo wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy ni Adjoa Agyei Sikapa na wacheze kasebu ne mo de pasa no manama na enam DJ Ghana firi ne so betire station DLFM anese wana kasebo na nama wada yasne adwumaden so nkwan ye bosom Ghana na wase kasebo ne wona popam de ade kasen na wade aka ho ede aba na hona bo franka mankwa de aba na wase o enjoy kasebo na life pa edi free paddies kwana kitase ene wo wode nche kase de ma ya asafohene mensa a wo kitase asafohene mensa o wo kitase hona bo franka mankwa se wacha pa na star boy o hwe life edi free eye ahafumem airport wasi DLFM sport no size tuche de ba me wo fa se Bismarck pa ni mrei me wo fa se star boys on to hu ja krante no wada wase pa na som kese a wode esom na birthday menu ya menti free on me ntisi ene Friday num na em prepare Sikapa pentem if is na Friday ese me wo fa se kwa hwe na ejototo ne ma na oti ko siesie kwam ana enya sa na te ana ya kan ni bi se ba de yesterday mani abro urade nyankopon adwonko mo fa se bo me na me fa birthday ma me wo fa se fu ni enso so na tamko na me wo fa se ne den eden Richmond osay tutu opimiso na no oteko koso na say kutu say bebam senior today happens to be your birthday nyame nhyira opinu awoda no onye ne sonko nyame awoda pa twede yampo yankopon okira ba kwa ne wahye apem no onhyira me bi enka woni wabusua onhyira na bi enka woni wabusua yankopon ti nanim emfa nkyerɛw no awoda no onye ne sonko kura happy birthday enko emfa maun Mr. Richmond osay tutu asante mantem kumase ehonom ena wowo ya menchira opi we yopim so na se kutu se bebam yam papa dad Lumba wontene ho jai kra nti yankopon hyira opi de aka ne se yankopon oncha kyerɛ akɔba mu adwuma bi a wo ye no onto pretim no mo ni so ade hu nyina no embremu happy birthday once again Mr. Richmond osay tutu a wo asante mantem kumase wo da yankopon kyerɛ ne mfa nkyerɛ na onye ne kese akura ne kwakura mu eko ediama DJ Ghanaman ne ba watoso mienu ne din edi Georgina Amwa na oye fana ye student edima eye cheto sectech cheto sectech ehonum na ne bai oko school entemi wafa se ne din edi DJ Ghanaman o kirema ne twede yampo yankopon edi afe ba ko edi aka ne ba otoso miensa ne wafa se wo gba adwuma kokua mpa o wow onsa na adwuma so afe ya oba na ya menhia ne pii no nya ne kese ompagya ne mfra dumu emfa ne kwa dumu ekwatenti ne onyine kire ne yesere mpa bo ne sei yakopon ma na ne suade hu ne nyina mra mu na school na wokɔ no dachi bia wonyine no meye pani pana Ghana man enya ne so emfa so kofi ne be ne picture na ba ko bia be count difa count ne enso so happy birthday once again me wafa se awuden e de George ne amoa we ye final year student ewo eye chetu sectech ya me kira opinu awoda no onye ne kese pa wo papa Mr. Sammy kwa no se yemfa woda sunku we no yemfa ema wo na ne ba nam so onyi obetwi plane ana wose Adjoa ka bibi me ma asem na ka bibi mo sika ade wafa bibi wo forma dia na ade ene ya Friday Adjoa ka
It's Friday! Adia. And then Friday, you dear Gracha Yanko. Baby Friday, mini ano. Friday. Oh, Mogonga, mini yauno. Friday. Inga kese Monday. No to be Sunday. And then Friday, and then a because so cream. And I swear. And I swear. And I Yemi so broni say kwasi broni say enne eye Friday dia na enne no dia pa na be hye ase afri omanyim ni wiase nyina. Ladies and gentlemen, the weekend. Ladies and gentlemen, the weekend. Weekends ni duru nso a ade ba ko a ye chikura okrom ha ni. Friday ade me pa na to ka fa mo. Say o si entufu absolutely entufu Friday. Enti Friday there. Srawo. Entu ni pa for Friday. Yeah sure. Kasabe ubakata gukwa. Srawo abi oni ka srawo di no. Entu ni pa be for Friday. Fi ada nya dia entu ni pa for. Enti ye ntufo no si ya na be ko okrom ha. Yi ma be yebobo. Abaji ye odem. Ayo maji so. Only for China, Odin, ya. Odin, Neabo, Yata, and Papa, Yebo. Yani yako na Adjoa nko enti Bismarck eno ano no ho asema no emergency enti in fact afiba wa fili bruta se de yaman ya masha se de na nwom no asoko yenyeja ye ho 24/7 sa na ye kura enti eno ano no Friday enti mokwa mkohwe mo hu ye dabi ye ntufo yam ya adoma Monday no mahwe mo hu ye this week de monko ye mo hu bi yam ya adoma Friday ye sia na mahwe mo hu ye na unua nso ye bom pa ya 10 na chi because na watwi we obebre pa kofitela adwuma de nanim no so kwaya okwakubuo no yesi wakwaje asase wo sehwi eyi asanwe su ketuam okwakosi okodi abode na eyi uni matomo okodi fuga uni mufuga brobe okwo engine sehwi efe ni fuga okodua bi na wahwa se esi akwaya no afi no okobu nua na wapam osi won hye foda na ebefe na da pa wo bepo no so enti ehon nsem no ndikofi ye ma hye den wo se adwuma ne yɛden wate ase owu adwuma pa enti dia ya no de ka se body yɛ de si emusemufo ne yɛ Miss Mabel entwene se mu ma yɛ champion tailor be mo boa dansuro gya no ɔno wakati apata mpe bibia ha no ne nya se wanya de obedi akire din odi ekopie mu wo Facebook na afisi YouTube makase bo no wunya bi ehwe yɛ sansra mesa samara kwa DJ Zigbi echinchim kasefre fuma de sumia me wo fase kuma ne din ne de o de Marindo Salendo se hwan oboye ho ba ofia no ma aboa bia ntumi anche ya hwe me no fa bruta anti akosu bai in fact baka no tunu wate ya me ya doma nesu baka bi Bismarck man bi say e de agudie mu sensembe so makan kafo ye mienu dia mejo so ya wo for say ade the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ane bantwere bona na otafiri jam ne mo fase ba Adjoa Agyei Sikapa so weekends mba ya de on papa enti ye kwa enwum ya bai si na wante yanka bi Adjoa Agyei Sikapa so de ma adofo nyina nsa na yentie we yansa yi ma be yebobo abaji ye odem ayo maji so only for China odem ya odem Neabo Yata sempa nti ebo Adjoa Agyei Sikapa so de ma adofo nyina yemamu nyina moniti a ade hye